tariki 18 mweri ni jwa 10 mwaka ni jwa 2025 na ingukugwata ugeni kiri nteto chietu cherutha mugwanja rietwa ni Maureen Kinya tukiambiria nteto chietu mweri jwa mututigi Raila Odinga ne jwithire tugikinya ntere chia Kisumu aria nandika gitene gaka anto betite na mbere na kumwa gitio kiao kia muthiandene ya kieni kinene kia mambo leo kauntini ya Kisumu na uthuraniri no bwetite na mbere bwegie kumunogokia ntuku ya rojo nja kwawe geta nambe no kumenyithia nteto ne ati nawe minister munene ndene ya thirikari nene niwe Musalia Mudavadi nethiritwe agituma atongeria akuru bakuma Luya bara mnandi bethirite bagikinya ntere cha Bondo nikenda gutetheria na uthuraniri bwa kunogokia mutotiki Raila Odinga areba kinyetie into mwanya ta ng'ombe. Kuja kwa mambo ya ugwambo, amesaidia warusha kwa njia mingi. Ndio tumekana sisi, tumekuja hapa, tunasherehekea na nyinyi, tuko pamoja. Ugwambo ni mtu wetu. Sisi tumetoka Mlembe Nation kuwakilisha watu wa Mlembe na Prime Cabinet Secretary Musalia Mudavadi kuja kuomboleza shemeji. Sisi ni wa shemeji hapa. Na tukifika hapa tumeleta ng'ombe 6. Hii ng'ombe 6 ni moja kutoka kwa county zetu 5 za Western Province na moja ya binafsi ya Prime Cabinet Secretary. Tuko na dume kutoka Vihiga, dume kutoka Kakamega, dume kutoka Bungoma na dume kutoka Busia na Trans Nzoia. Hizo ni dume 5. Tumeleta hapa kuonyesha uhusiano wa sisi Waluya na watu wa Nyanza. Na pia tuko na uhusiano kubwa kati ya the late Raila Amolo Odinga na Prime Cabinet Secretary. Hiyo uhusiano ilianza zamani na leo tumekuja kusema pole sana kwa jamii ya Wajaluo kutoka kwa wajamii ya Waluya. Tunasema Gwambo, rest in peace. Raila alikuwa kiongozi wetu. Kenya nzima, sisi Western Province tukiwa hapa, nakumbuka mwaka wa 2007 tulimtawaza pia huko Mbale Vihiga kama kiongozi wetu wakati walikuwa na kiongozi wetu Musalia Mudavadi, Prime Cabinet Secretary. Naleta ng'ombe kutoka kwa waziri wetu Mudavadi wakiwa pamoja na Raila mwenda zake. Kagite ni ukau uria uguchwa giti kia useneta ndene ya kaunti ya Meru niwe Timothy Kithenji nethiritwe akiririkana mututigi Raila Odinga da mutongeria uria urethiritwe akirikia bonene rutere ruregani na thirikari. Kagite ni ukau nethiritwe akimeneria Rais William Ruto niwe kwithirwa agikira kirore miswada 8 kumitwikithia watho onde Ndegoro etete nabe na kwithirwa boreria mututigi Raila Odinga gaki mutegi na rugonoru. Warira Kenya thiete na mbere kuomboleza gikuo kia mututigi Raila Odinga Timothy Kithenji muciaca kumaga kathetuni ka Meru. Aruga bena werigiro ati gukonekana mutongoria ungi wa kuinga kanya ka Raila na nkurukia kimeneria Rais William Ruto nontu bwa gukurukia bills inyanya ira kuringana no itabatiri buru na imbiru ira irakurukirwa ntu bakiomboleza gikuo kia Raila. Atukuga we are expecting another vibrant opposition. Na ito kuona bado tuweke amakia DCP. We have our opposition party. Ile ulete opposition taiji na tukiuga one term. Na tuliona bando na ndetu ina ndeti na William Ruto. Coming madhigo ya thira ja baba wetu Raila Amolo Odinga. Nonto nara kurukirie bills indoku inyanya amedi gikuo na mathiko ya Raila Amolo Odinga jakendereaga. So nande atwetere kwambiria mande tukethirwa tukiarairia mantu ja kuona na atia biru ira kurukire biru ira chi very punitive biru ira kurigeria freedom of expression ituronere igoro chigukurukwa na chia sainwa botangaza
gikuo kia Raila Amolo Odinga na iro iri irasainirwe osikancho ore okansire inge kwina maandamano ya Gen Z na millennials ochokie biro ukairi nyuma chiete chie revised noto they are punitive. Timwa kethina mbere ariuga mwankirathe ino Rais Ruto atigito matani nontu muyoko wake gunthe urarikirira ira kumuchwira kura cha 2027. Our president tutekona manto yaku jakibwa muno kairi nontu bakwithirwa baba no rategemete na baba nandi urona akakuretera kura andi utikura akareta kairi kwa hivyo etera 2027 one time kuringe wane utigane natwe Meru nuronere twi one time Luya twi one time Kisii twi one time Ukambani twi one time Mombasa twi one time. Bwa mwisho Buru Kithenji na menerete seneta wa Meru Kadhuri Murungi nontu bwe karikari ya Jumapili nthururi ya gukinya gembe na ndeke akiuga mbecheche mwingi gutumirwa buthuku. Seneta wetu last weekend tuonere eja kenine kia mubira etithitie akamati ndege na bauga baina ngavana over maskini ya Meru maskini antu ba Meru baina thine nyingi beja ndege batangaza kenine baikamata na ndege cia 700 na antu betu baritia roje baritia stima baritia na aretete mibire 5 utiwomba kwithirwa we senator mbiro gacio kurukwa na wimbe alafu wowe gintu kiria womba kugita we senator ikweja no keja ukamatite mibira na chopa ndege iri 700 bugita na mbebe kumagi shigombunge kia Bure nkiripotera ndeto cia Weru niukambitaga ki Mutegi. Agwati mbaru ba kithomo ndene ya Igembe Central ni bethirite bagitariria buria ana banini bethirite bakigwate yukurio arana ndi bethirite bakiromba aciari gutigani bakwariria ana bao mono kagitene gaka karutha ruraja nikenda gutigira makarika ja neja kuthira amona kinya kunyianyia. Marion Karugi katwechio. Wendera ritwaberigeri kuinga skuru kiumia twetite ruthene ruraya aciari ni bakurwa muno kumenyera na ba na ukarande nabo kuba mataro batatonye miang'oni ya kinthiguru na wikiro turobo watine miario yumaniti na iye kiba kithomo kuma skuru ni akiengwe MCK gicioni kia ubunge kia Igembe Central wa kaunti tongeretie na mantu HIV AIDS dene Kenya kaunti ya Meru nitongeretie na mantu ya teenage pregnancies ana banini bakaja mau bakata school watu ni ukimwi tore achiari tore community tore na responsibility agena mwana okuu ugetera mantu ya karika hadi mwana mantu ya rago kire bio mudetia. Ongea na mtoto wako mara kwa mara. Kuna mahusiano, boy-child relationship. Please make sure you guide your child. Kaja kauwe in the 2 months uwe usiani. Eto mokanyele uwe kila kitu. Ni mawaidha yetite na mbere kuma kiria iye kiba kithomo baskuru ya Africa Elite baraba uriti aciari ni boya kumenya mitire yonthe ya nabo muno ruthene ru. There are so many communities that still practice FGM and they are boldly practicing that, and you know the challenges and the consequences of such practice. So as we release these children to you, I want to request you to be keen on your child. Make sure that your child is safe from any ills. With the drug abuse, it's not very easy to tell where it is coming from. But at least when you have keen interest on your own child, you'll be having the opportunity to protect that child from those ills. On the same breath, we have what we call early pregnancy among the young children. You know, we are closing school and these children are going to be exposed out there, and they will require our utmost interest and utmost care, the same way we are releasing them to you. So that when these children come to you at home, parents, you ensure that your child is safe, your home is safe,
and your home is conducive for continuous learning. Learning has not stopped. What has stopped here is programmed learning. When this child comes at home, there are other learnings that are expected to take place from home. Nikiripoti Weru Njuma Kumembe, Mbitawa Marion Karugi wa Naftali. Uria wari MC John Paul Kireria neethiritwe agitariria kiri uwezani bwa mboleo buria bugwitithwa na mbere ndene akaunti ya Meru kuri na nteri imwe iria tigotigirwa itekunenkerwa mboleo eje akiuga na ndikinya MCs bamwe ni bethirite bagikirira ontubu. Uria wari MC wegojist John Paul Kireria na ugite bo thirikari ya Meru ni bamakitie baria karibe gojini ontubwa kwaga boro ya thirikari akiuga nkuruki arimi 300 bethirite bagita guchwa mboro eje kaunti motori ya Tharaka Nithi akiuga ni ontubwa kwithikira ni ontu thirikari rikurukite ukanyumene chiethagira chiki baretera mboro eje ya thirikari factory ya uria kwina murimi ari Tharaka Nithi igoro na ndathenda ndikwandi number 365 ke number 365 antothirana ni 12 ni bakumegoji babagite fertilizer na kagita kathiru gitalakira itu twata fertilizer panka ala uria factory aregoji society na ngavana kawira kweja aleta fertilizer aja ujo uri akuen kuluki na tutarathina mbura yuchire tutarathina kwanda lakini mpankatha aiji antoba banginde na Kenya bonde baambire kuona fertilizer lakini antobegoji bataitoa fertilizer ndene ya uri na ndi mutongere ujo aroria ngabana mutumanto ethingia na waziri wa urimi njana ruga tangu geneke bagutenge goji akiuga baikiria mboro ya thirikari wa ndini ya mitungo na kinya boni babatu kutha bakeguneka nayo kenda bakona mashiara jamega suiro mbali yakwa kire CC wa agriculture ndena Meru County na ngavana wa Meru County fertilizer eguchererwa na tutukomea kana mbeu bugatu treat oba bugatu treat fertilizer nuntubu na mbeu nitukubulomba buletera ntubego gisti mbeu na bubaletera fertilizer kena tubatobe bamba kwirwa bamba kwanda ungekereria ariuga karibego jino kaba kunyamarwa na bari na tongeria bathuri na kura mobunge wao na MCs bawandi cho ijere tuna MC baile nitukona kuba bakiruta sauti baito lageria atire ni ate batu twasandira inwa ni thirikari twatu na fertilizer na thirikari nene anenkanire fertilizer mudiene kereria na tomete ntomeria kuboreria nja mudigerere Rondinga akiuga rare mutongeria muteteri wantu na ari na murunga mojwa we nitukwenda kunenkera family la pole sana tuge laida tukamulika mantu mama ingi muno laida tuliserekea devolution ntubo laida nuntu laida nwa aloilele county governments na nitukuwa kiatha iji na atule kulura kiatha ija kiuga intobi bingi muno birenda bikalika bitambite ukalika ida na tule kwaria umaigo jige shigo ambungi ke Southiment inke reporter ande to Shewero Juma rea kwari eto ne mutuge kare Etana mbere kurumira ntito chietu nchokerete nyuma akagita gati kuraja nkoretire ntito nkuruki. Keke kabeja na kamutu yake kenda nje kwitherema nekara nice siri ni mutujo nice extra premium mutindi je na kamusere inyaju twenaju jwambishori kuma nice rice millers mwea mogori wa kinyandu kene etia mutujwa nice extra premium nkima ya mutujwa nice extra premium eja nampwe ena mushamujo muthongi na nikwetaga ugwe na nje ku nutrients na shio chabatisha nice extra ngano itio mainya shiarara ni imboro na imure mutheri mututujonge ni nice extra premium. Mom, hii ugali ni tamu na ni kweli. Siri ni nice. Watuika wina kiuria yendekithia kana no kwenda gwikira ode kuringa thimu namba 0729 661 667 kana 0755 200 197. Ji nice na nice extra premium.
people's game. They will be bubbling about this one for weeks and months to come. Wase, iko on. Kila game inamata. Reconnect now. Dial *423#. Si niliwaambia? Halo. Niletee kama kawaida. Kama sio Kavagara, wacha kiumane. Ulisikia wapi sherehe bila Kavagara? Wanaoijua wanaijua, eti Kavagara ya ugali na chapo zinaongoza sokoni. Kama hujakula ugali ya Kavagara, usiseme umekula ugali. Chapo yapendeza, na ugali je? Hii chapati ni tamu sana. Omera, sherehe bila Kavagara sio sherehe. Dukani usitishe unga, itisha Kavagara. Feel the pure, unfiltered power of football on Star Times. And he's taken Football as it's meant to be. That's the Bundesliga experience. Renew your subscription today at only 329 Kenya shillings for Nyota Bouquet on the aerial decoder. Feel the passion, artistry, and strength. La Liga brings you flair and creativity of Spanish football. The rising stars of the Saudi Pro League, the high-stakes energy of the Saudi Super Cup, and the unpredictable thrills of the Carabao Cup. Renew your subscription today at only 549 Kenya shillings for Nova Bouquet on the Dish Decoder. Download the Star Times app to never miss a match, even when you are on the move. Star Times. Enjoy digital life. Ngicokera na nteto nkuruki thirikari ni irombetwe kwithirwe kiririkana gutia akuruba maumau na nkuruki uria kwithirwe kwina kinya barabara ira tigutia akuruba baba maumau bethiritwe bakiaria kiri mathiko ja mukuru umwe wa maumau uria urari na miaka 130. Ni chani ya mubukoro PCA kiri gichigo mbunge gechuke gamba ng'ombe ikuke gongwa na gya gukongwera na gukenera uturo wa mukuru wa ndiero mtwanande wa miaka 130 gikuthiete na mbere. He was a discipline master of all generations. Twaraniritie na kuruene muchie na nkinya nthaka cia ntwanande bariuga arari murwiri wi yathibwa nthiguru ya Kenya na tigogwa aratwirie nkuma nkavo. Mwana wegwa male against athungu no komenya otinke onania muno athungu meciragia kamathie mavira nau iria macha konjoini mau magaruka athungu ni untu gwikara na muthungu no raici muno kumuragithia riu bantu bauragithia muthungu akovira guntu detention camp wikare nau Ntwanande ta kurubara bange ba maumau arakwire ataro makanya mukathirikari kana gutamburo ithirikari nonto bakuretera nthiguro ya Kenya wiyathi. Andu mothe mari maumau makaribwa macoka makinyia bangi merwa na migunda enu macunirwo na maturaga ri ni magacokerua riu nginyagi umuthi turi gutaroneka gintu ta kiu na no ametagirira riu kou ni bune kiromba ni angikorwo kwambika thirikari ikaririkana nginya ciana ciao kumania nabo bwa kuruba mbari no bauritie thirikari no akurumbuya akurubara bachwirire nthiguro ya Kenya wiyathi nonto bakuthina bathinaga tushwata alwala atathi cibitari na ni untu turaturaga nawe magegwara na momonthe na gutigi ntu ataricaga riu ri kamari acerere matiruthite ni untu maumau te na agikuma ari gunka kwanja ukwe kumacacite muno muntu umwe maumau auragirwo ande mbere ya kantinini wale famous muno etagwa Mwamba auragirwo au Kavwai akiruma mbembe etia nacio mathie kuria mugundani au ndi tuone twice barabara cia maumau iri kuteno ndi tutanegwa thirikari ikiigweta
ithondeka. Kiripotera ndeto cia weru kuma gicigo mbunge gia Chukegamba Ng'ombe mbitagwa Martin Mugambi. Hau ni twakinyira mutheto wa nteto cietu cia rutha mugwanja itana mbere na gukenera mibango ndene ya Weru TV. Ritwa ni Maureen Kinya.